dan keselamatan selalu kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah 3M bekerja sama dengan Radio Radio Rumah Gadang Minang. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berkumpul bersama, insya Allah melaksanakan tadarus bersama 3M. Pagi ini insya Allah kita akan masuk ke juz 2. Marilah kita simak bacaan Ibu Guru dan sahabat-sahabat semua. Kita dalam keadaan bersuci dengan membuka Al-Quran. Insya Allah nanti semua mic tolong dijaga supaya kekhusukan kita terjaga. Untuk memulainya, insya Allah kita minta kepada guru pembimbing kita, Ibu Zur, untuk membacakan Al-Fatihah dan melanjutkan pada bacaan juz 2. Pada Bu Zur, tafadhal Ibu Zur. Terima kasih Made Tati. Made Tati lagi Made Murni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا
على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله I-nya tidak panjang, jangan sertahan. Ainama takunu ya'ti bikum. Nu-nya panjang. Oh. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min
ومن حيث خرجت Rajta. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر Contoh dipantulkan tonya yang فول وجهك شطر bukan syah tapi contoh. فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا تكون للناس Li'alla ya. أه؟ Ya, bukan taku ya. Ulang dari li'alla. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأم 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 Tadi أمت utim banyak. ولأمتم Wali utim banyak. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون واذكروني أذكركم واشكروا إلى ولا تكفرون أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Andung buka mic. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wala nabluwan minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah
Qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Innanya panjang. Nah, Innanya panjang. Jadi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ulaika alaihim solawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman Jadi hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi fala junaha alaihi ayyab tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyina. bayyana. Ulang aja dari ma bayyan. Kalau enggak Mim dari mimbang, dari ma. ya Ma boleh mimbang. baik dari ma Bu Guru? Mimbang boleh, atau ma bayyana juga boleh. Mimba di ma bayina Bayyana, bukan bayyina tapi bayyana. oh iya mimba di ma bayyana hulin nasi fil kitabi ulaika ya anahumullah. Ya anu, ya bukan ana ya dong. Coba ulang lagi dari ula. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaik wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu walahum yunzarun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, la-nya itu lebih panjang dari mad tabi'i ya, jangan 2 harakat. Ya itu mad jaiz munfasil panjangnya 4 atau 5 harakat ya. Yang La bedain dari ulah dari la. dari la.
La ilaha illa huwal La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Dah Bu Guru, Silakan terima Pak. kasih. Pak Tak dibuka mic. Oh, saya ya? Iya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله وأندادا Jangan tak pakai wa ya. Ya Bu. Min dunillahi. Enggak pakai waan ya, tadi ditambah dengan waw. Dari mana Bu ya ulangnya? Ulang aja dari min dunillah. Min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asaddu hubban lillahi walau yaral lazina zalamu id yarawna al-azab أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان Jangan soy ya, jangan sod ya. Syai. Saya. Khutwati syai.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان Agak lagi ke sin atau sak ya. Khutuwatis syaiton. خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Bu Murni dibuka mic. Sekarang Bu Murni. Bu Murni. Mande Murni. Nggak kedengaran. Lagi sibuk dengan cara lain kali. Bu Murni. Oke. Mari saya aja duluan. Ya udah. Ya, silakan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi' qalu Ya, terus. idza Terus. qalu bal nattabi'u ma قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به
قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Bu Murni udah bisa? Ke kameranya Bu Murni. Kalau belum langsung aja Bu Erni Yunus. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah Wal mau, lain ya, jangan mau. Jangan ke Mau. lain wal mau. Ibu menghadapnya ke depan, Bu, jangan miring, nggak kelihatan wajah. Ya, kameranya taruh di depan. Iya. Ya, terus Bu. Mulainya dari mana, Bu? Mulainya dari wal mau fi wal mau ribi wala wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wassailina wa firriqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wassobirina fil ditanyakan wassobirina fil sa'i wad-dharra. Apa, Bu? ya terus Bu. Oh, iya. Wassobirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal ubdu bil al-hur al-hurru bil al-hur Kecil. al-hurru Al-hur bil hur kecil. al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa waman ufiya lahu min akhihi sayyi Min wattiba'um Ibu berhenti tadi ya, ulang dari min akhi. oh ya oh itu masih itu ya min akhihi Ada wakaf. ya ada enggak min akhihi sayyi'un fattiba'um bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan Biis tapi biih dan biihsan. wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika tahfifum mir rabbikum wa rahmah wa man i'tada ba'da zalika falahu azabun alim walakum fil qisasi hayati ya ulil albab ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya, mimnya itu jangan dipantul ya, jangan lakum matat. Jadi kayaknya hidup mati gitu. Lakum tat, jangan lakum matat. Jadi kalau dipantulkan jadi kol-kolah jadinya ya. Jadi jangan sampai memantulkan hidup mati selain harus kol-kolah. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Belum dari in. In taraka khairanil wasiyatul lil walidaini wal aqrabin wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzin wa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Ya, langsung Bu Murni. Faman khafa min musim Panjang Bu, hati-hati ya. Faman khafa min musin, panjangkan mu. Faman khafa min musin Faman khafa min musin janafan aw isman fa'aslaha bainahum fala isma alaih
Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له Sudah panjang lah ini. Fahuwa khairun lah. ومن تطوع خيرا Oh, فهو tasbihnya belum ya. Faman tatawwa'a ditahan di taunya itu karena wawunya bertasdid. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليقم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد Min ay tasdid ya, murni ya. Jangan ayya ditekan gitu kayak. ومن كان مريضا أو على itu rinya itu ditipiskan, jangan mari tipis karena raqasah itu tipis bacanya. Cuma lagi Bu. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة Ya, aidnya ditahan, ada tasdidnya. walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun
alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Panjang, tahtanu, panjang nunya. oh ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr minal khaytil aswadi Wah, ini minal kita bahasan Bu Ade ya. Minal khaytil to ya, bukan til ya, til. To tebal itu. minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tu walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمة قصاص
panjang wal Ash- hurumat. Ulang lagi. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات. Haju ashhurum ya, bukan harum. Ya. Hurum, ulang lagi. Oke. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma Ditahan dulu, Mali Oh ya, ya. karena itu kan jimnya tasdid. Ya. Haj, ditahan dulu. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam min rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mas'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Thumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasa man yaqulu Ini
Ya. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ya, Imarianis dulu. Bu Imarianis buka mic ininya, buka mic, buka kameranya bisa. Ima, Bu Ima. Ya, silakan halaman 32. Halaman 32. 32. Ayat 203 Al-Baqarah. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه Ulang lagi dari wa yushirullah, hanya diperjelas ya, tadi nggak kedengaran hanya dibaca. Coba ulang dari wa yushirullah sampai ayat langsung. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam Udah, Bu? Nah, Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillah. Itu tebal ya qafnya. Wa idza qila lahu taqil, tetap tebal walaupun kasrah karena asalnya hurufnya huruf tebal ya. Itu yang Wa idza qila lahu taqillah akhazat izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa minan nasi man yasri nafsahu btigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat ja'atkumul bayyinat. Oh, dari mana? Ada ma-nya, jangan ditinggal ma-nya ya, ma aja. Oh iya. Mbak Dima. Apa di Mbak Dima? Di Mbak ya, Bu? Dari majaat boleh ya, tapi jangan di bawah ja-nya aja, dari ma-nya. Baik. Maja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ya'tiyahumullahu fi dhalalim minal ghamam. في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Andung Guru. Iya. Andung. Ada Lena dulu, baru masuk. Ada Lena. Ada Lena. Ya. Ya, maaf Bu, baru datang. Ayat berapa ya Bu? Maaf Bu. Halaman 34, ayat 216. 216. Al-Baqarah ya Bu? Ya. 211. 216. 16. Oh iya 16 ya. 16. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin 211 ya Bu ya? 211. 211. Bukan, kelewatan satu halaman. Salbani. 211. Iya. Oh, sorry. Salbani. Oh, sorry. Oke, saya salah. Sorry. Ya, maaf. Kita ulang. Salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا Rasulu ya, bukan la ya. Coba ulang lagi. حتى يقول الرسول والذين Rasulu. آمنوا Bukan Astagfirullah. Rasulullah wal lagi Rasulu wal. Iya, astagfirullah. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ya, Andung. Kok Andung Andung. bukannya nomor 1, bukan Ibu Zur lagi? Ya, tadi harusnya kelangkah tadi sama Bu Tati, Mandi Tati sebenarnya. Bapak sorry. lanjut Andung aja lah. Andung aja lah, Bu Zurnia tidak apa-apa. Ntar kalau ada terakhir aja. Andung aja langsung andung. Kutiba lagi. Ya. Iya, Bu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka anisyahril harami qitalim fi qul qitalum fihi kabiro wasad. Mana kabira? Tidak ada awalnya. Ulang lagi andung. Mana Qul kabira? qitalum fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wa fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u wa may
yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirum faula Panjang. Ulang dari wa huwa kafirun. fayamut. Dari mana Anda mulai nih? Wa huwa kafirum, dari situ aja udah. Dari mana Bu Guru? Wa huwa Oh ya, kafirun. ya. Wa huwa kafirum faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiran wa manafi'u linnas. Kabirun, bukan raw ya. Romah itu tanwin romah. Ulang lagi dari Qul qul fi kabiran ya. Kabirung. bukan raw. Rung, dhamma itu kan. Kabirung. Panjangkan Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya, Pak Ahmad, silakan. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ihwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amattum mu'minatun khairu min musyrikatin walau Khairum, jangan khairumim ya, khairum didengungkan dulu di situnya. wala amattum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi Ayatihi panjang. Panjang ini.
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى Wala tako, bukan taknya kurang jelas tadi. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين متطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Bu Murni masih ada? Bu Murni? Ya, afwan, pencet salah. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمسكم بمعروف Panjang soalnya. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله Panjang ulang dari Allah. ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به Ya bukan kaf. Mim itu. ميم فلا جناح عليهما فيه فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Ulang ya. Dari mana? حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. Panjang yuqima, panjang banyak. أن يتراجعا إن ظنا bukan zonna. Yang tebal ya, yang wana. أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Mandebel. Dibuka. Mandebel. Mic-nya Mandebel. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتبعوا
تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم وتذرون أزواجا
nabi anfusihinna arba'ah bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa iza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihin bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitabatin nisa au aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun malam tamassuhunna au tafridu lahunna faridatan wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh enggak panjang wa matti'uhunna 'alal musi'i adaruhu wa 'alal muqri Ulang lagi dari alal musi'i qadaruhu. alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruh mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu wallazi biyadihi 'uqdatun nikah wa ta'fu aqrabu littaqwa wala tansawul fadla bainakum
Innallaha bima ta'maluna basir. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Asbi masih ada Asbi? Enggak ada Asbi, Imariani saja. Ibu Imarianis ada? Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا مالكا Banyak nggak boleh panjang. Namanya tidak panjang. Oke. Lahu mub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah
Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalil. Nah, Qalil ya, kalau mau berhenti qalila, kalau memang nggak sampai qalila, jangan dimatikan lahnya. Allahnya. Ya, ulang. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Nanya panjang. Ulang lagi dari qalu. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Faqala lahum nabiyuhum inna ayatam وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم وقال لهم نبيهم panjang. Ya, tidak panjang ya. Panjang ayat. Wa qala lahu nabiyuhum bukan lahu loh, lahum berubah-ubah terus bacanya. Ulang lagi, Bu.
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه Hanya pada dari ayat إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. terakhir Bu Udah, Bu? Annalena. فلما فصل طالوت بالجنود قال Talutu. Bukan tak tu. Ulang lagi deh. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض
al-ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertanyaannya ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung artinya Bu Ima Hafiz. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Imarianis. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Sudah selesai kita membaca satu juz ya. Sabtu depan kita membaca di bulan puasa ya, juz yang ketiga. Mohon maaf lahir dan batin karena kita mau puasa ya Ibu-Ibu ya. Atas kesalahan dari pemimpin. Saya sebagai pemimpin pasti punya salah banyak juga ya. Cukup sekian saya sudahi, sambung oleh Mandita. Silakan Bu Murni. Ya, Iya Bu Murni. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan juz 2 hari ini. Insyaallah pekan depan kita melanjutkan ke juz 3. Baiklah, kita beristighfar 3 kali dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.